mubanze mumera amashyi aba bakobwa mu mujyi wa Kigali bagerageje kwitwara neza pe, kuko imibare itangwa n'ikinyamakuru Seti na Seka iragaragaza neza ko abakobwa b'i Kigali 50% bose ari amasugi. Abandi 50 basigaye nibo babashije kwiyandarika. Wakwibaza uti hagendewe kuki bahitamo amasugi yo mu mujyi wa Kigali? Hano ku kinyamakuru Seti na Seka cyagaragaje neza ko umukobwa wese wo mu mujyi wa Kigali utarasambanye inshuro zirenze 80 ari mu cyiciro cya mbere cy'isugi. Umukobwa wese warengeje inshuro 80 uwo ntabwo akiri isugi. Bivuze ngo aba 50% ni abasambanye munsi y'inshuro 80. Aba 50% basigaye bo barazirengeje rwose, bari muri za 300 kuzamura. Bivuze ngo 50% ni amasugi, abandi 50% byararangiye. Nawe wa muntu wa kera washakiraga isugi kuri wa mukobwa utarasambana na rimwe, we ngo ubone yibagirwe kuko n'umwana w'imyaka 3 ari kuba bikoze 7.